Dr. ni ubuhe buryo abantu bakoresha mu kuboneza urubyaro? Murakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza. Ubu ngubu ku iyi saha tuganira, mu Rwanda hari uburyo burenga makumyabiri Butandukanye. butandukanye bwo kuboneza urubyaro. Twashyira mu byiciro bitatu. Hari uburyo bw'igihe kigufi. Uburyo bw'igihe kigufi ni uburyo abantu bakoresha ariko ntiburenze nk'amezi 3. Hakazaho n'uburyo bw'igihe kirekire. Ubwo ni uburyo umuntu ashobora gukoresha igihe kirenze amezi 3, bukaba bwagera no ku myaka n'icumi. Hakazaho n'uburyo noneho bwa burundu, bwo umuntu noneho aboneza urubyaro ku buryo bwa burundu, bavuga ni ukwifungisha bya burundu. Ngarutse rero wenda kuri buri cyiciro nkavuga wenda uburyo wenda dukoresha mu Rwanda mu kuboneza urubyaro. Nko mu cyiciro cy'uburyo bugufi, harimo nk'agakingirizo, kaba k'abagore n'ak'abagabo, kagakoreshwa uko umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina. Ubundi buryo bwa kabiri mu buryo bugufi navuga uburyo bw'ibinini bitandukanye. Hari ibinini bibamo umusemburo umwe, umusemburo bita progesterone. Hakaba ibinini bibamo imisemburo ibiri, uwo bita progesterone na estrogene. Noneho ibyo binini umuntu akafata ikindi buri munsi igihe cyose ari kuboneza urubyaro adashaka kuba yasama. Ariko noneho hakaba n'ibinini by'umwihariko navuga byifashishwa n'abantu bagize ibibazo byo kuba bakora nk'imibonano mpuzabitsina ku buryo butunguranye. Abafashwe ku ngufu se abakoze imibonano mpuzabitsina batabyiteguye, noneho ku buryo agira icyo kidodo cyo kuba yasamye, akaba yakwitabaza noneho ka kanini k'ingoboka ashobora gukoresha aboneza urubyaro mu gihe amaze gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi nta bundi buryo bwo kuboneza urubyaro yari asanzwe akoresha. Kuri ubwo buryo bw'igihe kigufi nabwo haza uburyo bw'urushinge. Nabwo hakaba hari inshinge zitandukanye. Hari nk'urushinge rw'ukwezi kumwe bakunda kwita Norigino. Hakaba ndetse n'urushinge rw'amezi bakunda kwita Noristera. Hakaba n'urushinge rw'amezi 3 bakunda kwita Depo-Provera, ndetse n'urwo bita Cyanopress narwo ruje vuba. Izo nshinge rero haba ukwezi kumwe, amezi 2 n'amezi 3 nazo ziboneza urubyaro kandi zikaba zibonekanaho muri ya mavuriro yose twavuze. Icyo twavuga ni uko uburyo bw'igihe kigufi nk'uko byumvikana uko ni ubukoreshwa uko umuntu agiye gukora imibonano mpuzabitsina nka tuba dukingirizo, ni ubukoreshwa buri munsi nka bya binini twavuze, cyangwa ubukoreshwa buri kwezi cyangwa buri mezi 3 nka za nshinge. Byumvikane ko umuntu bimusaba kugomeza agaruka kwa muganga igihe cyagiye kirangiye, ariko igihe uri kubukoresha baba bugufasha kugutasama utabiteganyije.